1 to 3. Edianiji Beyision Ajinkwano aye. That is Baba for you. Edianiji Ebeyision Ajinkwano aye. Abusia anapayin simedincha 5 dikese so ewo adum 6.3 eso edma anapayin. Baby, I will be an Unyamiasundri and count. Oh, one, let me see Unyamiasundri and count. May the peace of God be with you wherever you are. I was saying, a defeat that say, dear, no age, but they are today a brand swan, not a son. And the pain is so a brand say, it is said, my dear, Edinburgh. Unyame adumunti and then so nyame akwa kojo sebunsu oha sansa na baba oha na asafo Isaac kwa Japan opportunity awie akase be ru di na fo mama okoye ba sefo ayua 05 to so oha sei ayua nyame asumdwi nkan ayua da me na sori beba nazo aba da binya hade na meka ese baba oba sorry oyen Monday to Friday ewo adum ayua so kona soro no multimedia nyame ishano Ede asada kese ma Nyankopon asa no pay so abie yen na ode yen asan aba sanso na de aseda emma ye bishop Dr. Yawusu ansa so ama ye kwan ne brand so acha bi kakra se bas reform so ye fanche Nyankopon asem Bishop Dr. Yawusu ansa baby a obi onyame asem dwie enkan ma feel papa me hu wacho bishop metinen kanda bishop onene musa nyame asumdwe nkan akra kunti hene kunti hene nyame asumdwe nkan bishop ya chama abusafo ani na men ko nyame ni ma fi mencha Reverend Dr. Kufientri Bonanti Dr. Bonanti and na ene meeting bi na se ni juma jindos nteja na abasu kakra na oko ni nyina ye Dr. nyame asumdwe nkan sanso na wa ode ofide ni za to ase na utiens no onyame asumdwe nkan wo de say me kasa na munye papa sa because machine nose mask no composed by force ese me she en say won timi nkan yi a je say me hwene na abu eh nose mask no en e sheme intino e sheme nso de ko me yira so ko kwa ya she akosi e sheme den mani abre e sheme ndi masha medi wo so pia na wo so wa show de se na be ya nyina yare na bitumi aboma no akofom ni nyina akiti me say nose mask no eye sanitizer eye debut naka washing of hands and this one eye bring nyina abomode na eye but the greatest of it all is prayer in Bible and faka ho bi na nyame emmo ye ho ban awusa boyen ko nyame anim na ye na nyame ase sima ba ko mienu yembi ya na nyame ase de nyame ase ba ye bompa ye ya yonse so betime de sharing adom 106.3 on Facebook now so ndi nyina abomoti Nyankopon ase
Thank God for this morning. Thank God. Thank God for the gift of life. Danasi. Say and then swaba de achum. Nyamiadum danasi. Ewo Yesu Kristo dinemu. Asidani edema wo radia na oserege. Yedawasi. Kabo sendo here bago. Dabadiasi. Yedawasi yeshow di endo nyam ewe Yesu Kristo dem Erade yedawasi se bibi wasi de chia ka woni de be ma anope o maga na se yedawasi oh Jesus you are seeing us here, a mass here, Mema see the wasi, Mufrasi the wasi, and Panifosi the wasi, and I pay men pimp my tea. Oh, woman on it, oh, Ghana, oh, grassy crumu, baby, I see, Radi, Yedawasi. So you do us in the chair, Kauni at the mound. I'm a praise so fire and sooner show when we yam, Manipan Tonka. Nyamieja oba ene ho krokodin mu ugidi amayenka amen pa amen kabiu ka ho amen ena wo nkwan ba bia wo kan wo gisu bi na wo na otimi kasa ka amen fashi na medien no nyam amen eda awrade ase se ena so ode adom yen na bese hwe dwedi trubi na itimini ede trust ne ede bo empire na na ebe bo sanse ba bia ye namno de empire bo na ese ebo minim se kwadwene me ya adwen se empire bo Ebenezer Kobia as God as good morning so for God bless you da ko Emmanuel as good morning sansana emi yebo as good morning daddy aku as good morning God bless you this morning for the time. Yes, I saw watching. I was answering to journey on Facebook. AB audio contribution beba. And now say, who birthday be I say you can't want some which me abandon na one year check. The mention I say with the dinner to Adam 106.3. Now teach me day actually a brand swan. Na aso ebre ne so a na aso anato nyama obrebi ensoma na wotwe ibosumi afi obre beso asa obre so a bibiara ni wa betimi asiw kwan ewe Yesu Kristo dem koyo se onim se ye olent bremu ene day 3 day 3 ene that to sumiensa ye shase Ash Wednesday we say ni me wa ye ba se church the microphone tiase because obi kra nim ne fele lent na make us Latin kasa ne fele quadragesima 40th quadragesima it them quadragesima it means 40th 40 days a day Jesus Christ ni usori ni wu ne sorry emu na mani huna okomu ni nyina no sable nyina no in fact Orthodox there any Anglican just say you can't kind of collect ne wa fasa ne ma no eni agro when we say this sable ya mujanam cry nyubi you don't chew meat bra yes we kind ne ma ya jenkwa Jesus Kristo ofamu na mani huna ofam nti ye be talent ho asem kakra nti kwajo de oni talent ho no mema osima be mienu miensa bi na wo de akira manfo se if you sabre ya kusi Holy Saturday bra ye de twen ready anum 6 weeks menim se consider de na mo fanka ho because sa consider na ye da na obro celebrate ye ready da Jesus sorry into consider no enka ho so we
kwasi da film na bu se fisa bria gu say Holy Saturday mbrano 40 days I did Jesus Christ ni wu ne sorry enim na mane hu na hu ye sabri den dem na sit me ye say a Christopher en na be say bobo se wi na ya kan nyame asem na ye de abompa it was lent Ozofo ye chetifo nyina atifo Joseph continue for redemption for Amo Joseph baba ene tafofo ne kofuru dia fo achi obia se kofuru dia na papa wono nti fa na be chew se o kan kwa na waka ko fie kakra o za ene ma mencha me ponfo ko fo entomi mu ne ye ntwi fo ne nyina mencha mo amo se me de se abom wudi sa na say hey ade de otimi ye no no krum dia no krum finance ne yusi no fo honifi abompi ayo ade onu krobia watnasu bo mu jina ba rapi okay eni mi krumba enti ya cha jina sefo nyina se mo so muti yen mo baba akon so ene kojo bu nso nyame apaja no na du ha se kojo yenko lent so for lent eye brea ye to see horse 40 days ene aka de na ye to see horse ye ni nyankopon be bom puni ama miensa ene de edit trip power lent say ye be bre ye ho ase say enson no sabre no munyina business Israel for amamre mu no wo de enson egu etifia twe adwe esi so say wo bre wo ho ase e de amerade enti ahobrase ye ba akopa wo say se ne yetie biara no enson mu ne ye bese akọ enti say wo fa wo mainline churches no say ne aka no Catholic, Anglican, Presby, Methodist or Motaye Ash Wednesday no pa what the enson no sra wo mama so a ne osofo no e kan say from dust and from ashes you came and from ashes you return. Eti ye ka o se wo firi nsunu na bae na obesi akonso. Sa asem no enka wu na se yekusi wa na ye ka kire. Me de ina no ukura kwa mu nyina kan. Em se yekusi obi ade na ya na ye ka. Na oba ko sa papa ye ka se ensu, ko sa ko ensu mu. Na before about trust mu sa Ash Wednesday na ye no. Yes sa ensu na ye no. O kan history never ko some kakra to say Easter mremu no won say ya na me kasim go across the tire pa yesu riba munshia no riba ye kosia na bre na ibe yisu no na o mako cross abre no ukokra no afiba ko it do asho no wasa ko hye na odi nsuo akan anasa oil eno no mo de extra mama so yeah ye de extra mama so enya ade bia ehu bia sa bra yisu sanu mu no ote ashwezi esi omokoye nieme bi de bia no ani akirikiri mu no yeah ye de kai say ufinsu ejina bibles ejina bibles so adam say Incrofo tie ebe ehun be hia se ye education kakra. Yeah. Wo hwe Ezekiel chapter 9 verse 1 to 6 a ehon wo ka sa asem no. Yeah. Ejina Bible so wo sign by Revelations a wo sign ka sa asem no but Ezekiel 9 1 to 6 no e keep yeah. A wo kire se onyankopon eni ku omo de enson ego matifi anase omo bre won ho ase esuma kru no esuma oman no se emumoye ene boni a ekoso wo ho no etubetwa na saafo no na nyankopon ebufuhyew eba wo man no so no osoma onipa baako a na wo kura kire odua ene wo kotro nipa ni nyina mama so edi kan ansan wo ba besoma ni pensia anase abofo nsia wu abofo nsia se wo monra krunum wo se obi biara won fa sanso no bi ensra na mama so no saafo no de wonkum wo so mo ye mmofra so mo ye mpeni nkokra mre wa mrante maba wa wonkum nyina etwinya adwe si so se awie ye mre no se yantumi anku ye ho amma nyankopon kronkron ye ne trene ya o se ye bia eba no nyankopon ede kan enu ntia wo se ye bre ye ho asese nyam di kan no ahobrase e baako ne etosum yenu ene se ye bedi muada ebe ya continue fasting ede atwe irade nim yes obi tie ya fisabre ya kusi Holy Saturday no ye Christopher bre ho ase e wo nyame anim ye de enso asere mo aso fi ukuda no
ye de chese ye bre ho ase akonyankopon anim o se Israel for so no omo ko ha mu ni amani mu a omo sra nso chese ba bi omo du no omo hia mboa na mji se ese sackcloth ese ne omo ya adwen mra wo ye omu se wiase nyina ehia mboa wiase nyina de ozo ho na make be se bia ye du no ehu hia se ye nyina ye hye sackcloth no ye de nso esra ye ho ye te ase se wiase no ayedin ye sufre urade na obeji ye enti sa niema mienu ne etoso miensa kra ene se ekayen se atemu bi wo akayen se atemu bi ewo enti ahobrase ene akonkyere ene atemu anunti ene saadi ye ne kese na ewo se nipa bia de ne hujim na sa number 40 no ebia ene de emrinu sakakra ma paketu bi nka se number 40 na ye kono enye number ketwa a spiritual number a true completeness enti Nyankopon de efa sad no mu a na etwenyen abata ne ho Moses efroko be pon so 40 days 40 nights na owie ya o sane abana na enuonyam ewo nanim no na enima shren kama if you say na wa back into the presence of God anytime asa lent no ye de yehu be wurem no na ye come into the very presence of God by the time I be wie enuonyam bia ebe wo ye nim no nipa ntumi hwe eti bia na ya wo se wo busuamu adwumamu ye hwe wonim ye so pow get into the presence of God after 40 days. Na hwe enuonyam fofora wo di be pie after 40 days no. Eno na Nyankopon e de be sakra wusu. Eti nipa nyina enfo mu hunvrem. Nyankopon be pepe wiase nyinara every one born ho no. O so 40 days 40 nights. Yes. No abreso. Eti ye be kan ho. And I don't be me can comment was say through 40 things in 40 days. And them enye no throw them away within this 40 days you know they be out to be and say 4 days so now what to say them nyina atu Jesus Christ special adwuma say no ono zo koya akonchene 40 days 40 night and you know me just say nyina de ho jim so man na emre wo mi ya bre ho asia konya mi anim na ya makronkron ye aye chefa ana ya konya mi anim astofri Nyankopon a 40 days in so na enka coronavirus ba bi fi ba bia no na nka wako enti ye de woni e bompa ya emei Nyankopon ebeje because ye bre ho ase ewo nyamienim abompa ye achinekom na ya san kai se yes be san ba na temu so eho de man ye se hwe ya brabo enso yi ebusia lent ho asem ene ya ka kire wo no ya hye ase Ash Wednesday no ye tom sa da kusi Holy Saturday yes wu ye no so no okwa asamando eko kan nyame asem e kire wo nso ana owu no se ne be obi entumi nya no yi se mere ma anti Yesu nka ono so osan bowura ho e de kire se owu sutumi nyina eye ne dia ye da asebo tire bibi kakra fa lent wo so for so so pani ko jobu so etimi aboa yen me se empire bona tenso baswa ono so be kan bibi kakra na fe de ye ko ma yen kan Psalm 16 bra ye twen nyame enum ne ya bompa yi Psalm 16 Israel nyum dunsia chichum miensa edikan no se lent mre mu den na se etimi eye den the yesterday Nyankopon se onyema yen e na epese ye kan wasemi uti adum 106.3 jumede ya tudi ebrene so a na aso bacho kan ma yen enko anyum dunsia chichemu ba kokosi miensa na me ka azo be kan se anyum de enkati o anyum wonya kati pe na je se wonya ba asre ni yenkati anyum enti na anyum no enti iza anyum dunsia sa na ye kan no baba yenko na yenko futi anyum dunsia chichemu ba kokosi miensa Onyankopon famisie na wona mi dwane metoa wo mesi erade se me rade ne wo me ni papa biara e kan ho na akronkronfo a wo wasase so no woni enuonyamfo a wo so mani kura woni enuonyamfo a so mani kura abusia ma osafo nkan brofo man na fi yenjechimu na yenkoyenim. Preserve me, O God. Preserve me, O Lord. For in you I take refuge. For you I take refuge.
I say to the Lord, you are my Lord. You are my Lord. I have no good apart from you. I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Wow. I was saying, okay, I'm prepared. I'll say, Lord, keep me, preserve me. Keep me, preserve me, protect me. Eradi, famisie. Lent me. Ye sugar said, wouldn't ye bamboo for? Wouldn't ye baby between the one say? Wouldn't you be able to a boy home pine? Eradi, identify ye see. Bath the phone you be horsey. Famisi, ye ma jinquam. Kosisa eja huru isha mese wama setan na setu jaji minkwa mese fa misi ye ma jinkwa Kosisa eja hulu ya mese wama setan na setu uchaji mi. Yes, I'm to be mese fa misi ye ma jinkwa Kosisa eja hulu isha mese wama setra na setu uchaji mikra. Eti famisie. Lord, preserve me. Yes, mejefu. Mereba wunyunimu. Epoasrochi bibo. Emre ya ewomu epoasrochi bo. Corona asrochi erebo. Yare asrochi rebo. Sese nipa ehu ato wonso ama. Nipa ewu efri ehu echen covid no. Eti asrochi bi ebo no ebo wo wiase. Ozo chance neto nyum no. Chance neto. Yesu mejefu onewo mereba woni lemu epu astroche erebo na sorry wa meso famisi ye majinkwa Kosisa eja isha mese wama setra na setu uchaji mikwa famisi ye majinkwa Kosisa eja hulu jamais wama setra na setu chadi minka famisi majinkwa. Hide me, O God. Guide me, O God. Protect me, O God. Asochi a boy mu. Lent mre mu. Ye bra ho asase we say. Erade fayisi. Erade famisi. Fami maisi. Fami mercy. Fami mercy. Probusie sie. Fasafunu sie. Abusie also bra Facebook obi na oni nyina mo sampa is erade. Lord protect me. Preserve me, O God. Preserve me, O God. In times like this, erade. Famisi. I love Miango. Kaka na mbompa ni. I love say onipa ka se preserve me. Na chere se bribi ba se sa de no kamia. Say. Eno nti David empire no wo boy.
share theological terms our friend a miktab a miktab okase bia wo kan wo brea I say wo verses bia wo to e wo nwum but e yempaye na sa paye no awo bo no e na wo kan wo ho se erade famisie sometimes David fanema bebremu especially ba ko wo ho a na Saul ehwehwe no waku no na wakwa tebe bi ewo botan bi mu na wote ho na wo hwe se Saul ne nkrofo ba betwem de ni ko ba ne ho so asa Saul da ba bi a wote ne ho na Saul nso etina mpaya wo bokese ne se irade famisie ebe ya kama se obi be kana asem se fon kra be pai na makwa ko wura ho kakra na fon pai ko wura ho famisie se de be ya nia ekoso no enkame se yeti ase se nyankopon betumi di nipa asia odofo nia ekoso wo wiase nyame be yiwe firi nyame be yiwe preserve me O God Jesus for in you I take my refuge womunna me nya bambo no eni obia wo e nyankopon enchen. It was Nyakupon Dino a bambo kese. The name of the Lord is a strong tower. The righteous they run to it and they are safe. See it to me question Nyakupon ni Dino asia obebo ye ho bai. Bebo ye ho bai. It ya hu hia se ye ti ase se nia ekos wo wiase no see ye exposed to it uwu beto yen or how beto yen amane beto yen but there's only one preservative power and only Nyankopon power yanko shase ye kan fuma obi a on fa ne ho ma Christ Jesus say utie nia ye kan yen na o se Onyankopon din no it is a strong tower it is the righteous that run to it and are safe the unrighteous cannot run to that place and be safe the righteous ye omo de omo ho amma Christ omo fa no se omo kra agenkwa it is a one for home ma Christo. Now one fan is our crash and any wura. You can from no one. So you can only have preservation if you are the righteous. If you are the righteous. We no cry or say for his saints. His saints. The can you know. Na hotiful. Na wa hotel at the same. Yeah. Abusia wuti adum 106.3. Jumede atudi epreneso na aso. Ena ye de bro anopai. Ena de ye wutani gina lent so say 40 days a day enemy ifina kusi say Holy Saturday ebedu eno ye bre ho ase konyame anim. Na na be ye kan ye no Psalm 16 verse 1 to 3 no chen say rade ungutu na betumi abo me ho ban. Enti famisi and the Proverbs 18:10 account say the name of the Lord is a strong tower. The righteous went to it and they are safe. I don't know pay unyane ma Yesu nchen. Bosimi afia yeshemi. I don't know how much Yesu nyunu ase. Na we dey for winsie. Sasa no gutu no betimi ajew. Make us say e dia oda hospital, oda isolation center bi. Abusia enka achi o. Dwana twa Yesu. Onumuguto. No betimi abua yen. Ebra so epe David ekuno no. Na mpa ebo ba ko boy yen ni. Sarade famisie. Just kojo asem eyame da ma me say. Me say the betimi di Yesu, betimi boy ho ban emre wo mu yi. Because say na okano, say you say ana who's so say ma okay Romans 8:15 now o say Nyankopon amaye huhum nabi wa maye huhum a enim na etim gas aba eja onyame huhum ne huhum dia say Nyankopon ba ana Bible mo say no aja okay Isaiah 41:10 say ensuro na me no wo ho e ma obuntu na me no Nyankopon Isaiah 43 say hey say wo hwe nsu a e fa won kọ una amane huhum a e fa won kọ Meno wojefo no. Awusia ababe ye kafu Yesu di amahu. But you say empa won antia abaso asafo Dr. Ba ye na fa na mai sima ba ko na ono so e fa na di amane enko. Asafo ayi mama sima ba ko ye ka lent ho asem. Excellent mu ye bre ho ase. E twenya me anum. Samre we mu se nipa hwe Yesu a. Nipa nsashi bas me was Yesu nima ye nsashi was ye dafem na ye hu amane no bi so ma ye so de okaye na ehona aye samre se Yesu nima
say yes in ma anya protocols no kwa o protocols now the ones I say yes mu as when I see the blood I'll pass over. I was about preservation. The blood is a preservation. The blood is a preservation. Owoba Israel no Egypt no so moja no ewo pon na no kwa dia you are preserved. You are preserved. Their commentaries be a say Egypt for no Misrim for no be cry the moja no be efa wo mapon no odo fa pon no enti omde fa mapon no na Israel for no be nso so anje ndi ofa enti owo bo for no bowura Israel but Egyptians no hu moja no ndi omutwem ko it is the preservation power. So run to the blood of Jesus. Run to the blood. Let the blood preserve you. David said preserve you, O Lord. Psalm 60 verse 1 to 3. Preserve me, O God. Protect me, O God. Keep me, O God. You are my refuge. One in Bambo for. One in Bambo for. Baba Smeba Konamfa, Doctor, now, or Cassie, Mammy, you be my uncle. Protect me, O God. One out kind revive with Sister bring her, your neighbor. Papa Pacho, my menfa, Tiama, Oforua, China, man. Sister, you can't preservation once I've been out of Jacobi. Pacho, young man come 9 count. Sabrina Kuma, Eda, she in Senior Miss Oman, Oman, whom by a brow, China, we see him. I feel ye can't famisi. So one found and seeing your middle say. Papa, there be a young cousin say, yes, no, I don't could do no more. So one you shall know her. So one you can know. You saw Yana, and Bible to yes, I tell him, no, said, that's how, but no, shall go for the Obina Kana. And not back one in Yana Yedin, na Yashadada. Yashadada, I know. Yeah, young Colano. Oh, I'm not so what you feel ground to you. And the Yedin. Oh, said that, Dr. Bachman, so Dr. Babonanti, or the clerk of Kokusan and your friend Utinkra. I don't try to scratch you. It was a Bunyamiasum drink. Nyamiasi and if he so Nyamia Domaraka, and Namuja de Mo Fusani. I saw what that pronounce of family. For preservation, preserve me. Kwakunim say, Ukumremo, now Kukuma Boa, and Penny Fono Titino, Omo Adia, or Modisian Namono Sebea Namnon Pro. Yeah. Na etimia da kwache enam bi wo Ghana ha agitin pa ye den kene external na timi ada ho ache in fact mpanifo kra enkunya ye punu no ye kasi ye punu bibi na ye timi ama no atna ho ache okuani ekutwen egburu a odi begu apaso ana say odi bemu kase na muka enwisie no abafa ho se be ya aboa bi fanen ne sin enkoka sa eburo no ye digu apaso no etimi da hoche ni nyina ni se be ya o seye bi ana proye bi emeka no na etimi atna ho ache na ekomre mu no etimi edi ayediane amabusua di David asamu awo kan se urade open so na matamfo enya mesese ya emfaso bi a beba me so otena no entime ma kwakusamre yebia yenua baby edi ni suo amanini osu amanini suo ni sumie afo papa bi wo baby a ye maame bi wo baby a oye no ho hwe a enye entime titi se sansemi eya dia ehye obi nkran se ewurade se wuja yen ya ohaw ne amane bi na no na obi mpaye bi a wo bo se covid mframa bi bo na asori wo yeso enti fayesie ya den papa kosi se ebijai huru asemu aye kan yesre wurade covid lentimre mu se wurade antinani awe yeso a ohaw ne amane bi epwasro tibia eboa ama nipa kuma etu
Yesu no ya hwe yi a ede yen beko entine yesrani say ye David ya den say urade yen say yen fata ye nipa ehun ni mfaso na so wo dono a wo moja no nti wo ka say ye wadehye ye wunyame asafo kro ye wo man konkon dia enye na yesra wo say Bema ohene nyamekeshie ye pawchew fayesi anya stand from maybe people anya sa how ni amani people ye nya dance bi ni nipa baby bi science na munyame amosom no we etimi ahwemo de munyame amobo ni dia no pani awie wantimi ahwemo ena mo amompa ma coronavirus abetwa fa mo se menyi ni se wonyame ebe pesa wonyame a wo hwe Israel no ntonku na wona entini wo hwe Israel tonko na wondan obekoso ahwe yen pay se wutie yen emren so na hwimuru ne yeka se onyame mfa yensi onyame mfa yensi onyame mfa wo man Ghana ensi onyame mfa ye mpanifo onyame mfa ye papa no ye mama no mu bia na mre omo da ventilator so ensi se be ya omanum wadansi e bedo so wotenanti onyame mfa wo mu onyame de yesi a yenya dansi die bi enso so inya dansi bi doctor before abekono lent no ka ho 1 minute which lent ya teach them back the forward no be ya ka say sambra wachi wa ya kwantofo lent mre mre ya samba yachi ya fomo kwanchi ya samba yachi na ya de ho bebo onyame domu ya samba yachi na onyame de yesie so do wa manyame nchen ya sa sia ye kan na kobase ka untimi fa ho mo no bi sa wuni mu no a irrespective of baby a wakwakodu bia ya samba yachi it for the next 40 days no ya de a me twema junior senior me don na ye miyeso wasi yemfa humobo eni ahunu eni mpaebo yensamra samre yemra ye pasewade mikukuku ka meye nyina samen sehwe namo di kayaka be yensono wo yes wuba uso ukofom corona ba ye obi a namo ye ben nyame dia odi yensie enti lenti mremu eye so significant say this is the time why you me pen you ready emre bi eti say as you see crisis matter fourth wave go be bow then ye be bow no crap particles no nkete people ye busuafo bi fiti ase say double no suma they say nyame nkuto na wotimi ye enti yetimi ben no a menka so wo mo eye da wo beba na so se ben ye urade a impo say ye de na dusu a wotimi trikwetire kakra ema yetimi hye din enumunya it lent mre ye de ye kanse obi enkran say obi afa ne ho hyem impo say wonye Kristo ni kra ni wani afa ho hyem bi awurade hunyemo kakra no after 40 days obeshe ne ho we are one person na da bia o sese enka o mampani my Debbie na yina face on your mumpae. Na me question so aka. I think say lent me say dan ya chi ne hwe Nyankopon obi hu yemobo doctor. Kokuma me fa we so enka we abetu de mamenka. Me giri say wo man ye si cathedral. I de sum ya me foundation store ko fa fi Israel. Na ye den na fe de ye ma kwan ama sebe yi for them phobia sebe om say ni onyame ade aso no yom fasa kwan so no ye sa pene so abie amasa adwumede na koso na doctor we de mebre no kobat na etele bi antide na kan nipa kra and na me say bishop jogum na ni abre say sa sebe kwasa say mo say de yam presu I mean de kra ni say ya hwe entu ase sambre ya wotena ebefifi awoyani be woyani mbacho mo na mo wosro ai clerk of the president mbacho mo mfa hunyim bi so ne did say kwabu me say general assembly clerk of general assembly and meeting na mbacho mo nkasa no will issue a statement to this o mo nkasa ntem for be bren so ense say ye pene o mo nkasa ntem me say we the president for o mo nkasa ntem papa etele bi mo ya no ma say de mo ye hufuo kakra no mo mpese mo mfa mo nkwaji Mumfa mo nkwaji mu sene ye nuanu Moses no mu ndie Moses amuani no mu doctor yi omde ho aji mu se ye be sore se ye mpene
I tell you empire born you but I say to me sorry say president we so president for impresso Christopher impresso say na bishop no masha say me person me say me mpanifo no bi so kasa umma yan kasa ho unim say asori no e won hise ya ye fa so kasa say tira me fa o si the beauty family so Christian Council of Ghana e wo ho we are expecting say some we they should come up fast say ye twen kura ma etiti ye nia pani ma me fa we ne na nyame ase e ma ye nia pani Moses for amoni ono na wode ato no ho so awo yeah, Juma papa. Na nipa Ghana kati this is what we have to demonstrate. Yes. I was okay. Nyame say nyame doni penyina na mo saadie we ya Onyankopon ka say uchi no why do we allow it to come? We will not allow it to come, Papa. No, but you open society. Say European Union for am say ya fama am mai Canada na am fo musika me fa kwanya we so na me gidi so mampani e dan ya wotie anasa national security for the list. We catch them. Can't say with the and Nick Cathedral na yes no ebobura Oti Dr. Kofi Antwinka on Sunday abano quickly e bon pa this year mama nkan kitwe bi osa be 3-4 years be me to one of these African nations in fact bet me about Zimbabwe now they back me hu very interesting statement Sabre no papa ye obeye omo president obeye Juma Ogana kaka friend ne we free mu na ase no he made a statement or say even Satan when he was ready he went to naked Eve not to naked Adam a big statement even Satan bon some cry or naked Eve or one naked Adam it was even Satan is not a gay I say how can we not even look beyond these things? As of you snub back, my mom pie, Nega ready for you see, my name pie, me, I know, so ready for you see, ready for you see. Lord preserve us, O God, Lord protect us, O God, Lord keep us. For you see, for my God, I see that day, not if you're man, yes, Christ. Jefia my name. Yes, Christ. For you see. Yes, Christ. So would you want me to vampire mine? Jesus. COVID as sorry ever yes. Jesus. As sorry Jesus. If you yamri erade to charge crown. Yes. Kronkron ya ne trene ye ensore wo man mu na eno na be ma wo dom ne wa hoden asane wo ma Yesu erade anope ye de obi biara otie ye hye wo betie ye kire so ye de Jesus ye bo wo mpa se tutoma na monsi ye yes Lord dom ene o montena ene da nyina amen mama men first matter 10 minutes in kind me nkofo answer them on the abre o Facebook we mo mudin be da asemu nyina asemu tie brother Bani was say preserve me and my family, O Lord. Silas, or say, God, hide me under your mighty hands. I drop a prayer, or say, a brand of soon. All the best. Olivia, or say, or the energy or bonus and bomb pipe. Samson said, I am watching you live from Cantonment in Yamishlau. Somebody was say, God, I am grateful. Jennifer say, oh God, good morning. That God bless you. God bless you for sharing the word of God with us. Does mean to me and kind na master one more shame, baby. I'm more shame if you be no Onyame assume drink. I don't some money na as me. You do AC, and then you can't want some, you can't lend to one some, and you can't subsist the first level say that for you see emri for you see me de me braso enche bia na me sore na Bishop Dr. Wilson sa abetwaso but Christopher mama yen sorry say ye ma kwan ma
gave for name we be a missy head office be our home office yam peninsula so you see cathedral there now other than some kwama oba ne oba warrior ni bima warrior some enje sana be the ko you Sodom Gomorrah na me say o man no na just menti you as go say but you as koi you so nyankopon dey say we as ka ho bi oh God I was saying, yeah, the West, Uti, I don't 106.3, but they are to the Abrenis one as soon. A family chance, Kuadum Daka, Bass is up for Uti, was up for Kubas and Kan, and Uti, Kwaku, Ajapon, and I feel Uti on your dream, Baba, and Sonka. Men quite a bit here, and then may train Bishop, Dr. Usansa, and may train Sammy, Yamisha. I was Yamisha, I was saying, Midwest, Yamea Duma, next week, that's the best. Bye bye.